mundiro. So. I'm good. It's okay. I don't know. Change your phone. Because you can get it. You get there to me that to that. You told me that check. I told her that you need to get phone. You need to get it. Debate kuna kids guys. Yeah? Debate kuna kids. And then so if I sat here at you don't mind. Okay. I'm going to go on. What's the Sunday? Okay, and what's the question? How about man piece about Jelova? I will not do that out you chili guy. You don't know. I didn't know. See? I'm going to show you. Rosa Tauri Nigiri. Swan. I told you, Don't show me. Sponge. Thank you, pretty. Name so we are a but it's come and put my ever cats there was him to gara to do it not good. Quite the develop God's available. You know, she guys. So here, you can buy one and you can find another and you want to pay away. Dimbo Kurizra, you know, she guys, you know, she so here. When we're going to buy she talk to my glasses too. And the album, yeah, if it's time I get Sangana, Pesapano, we are one of space. Na samuona sanga singafungira mmozanisho na ufungira tantara shona asani shamari yake best friend yake ntamba nayo ndiga ndio maresenya anotara tswana antara African street but anogona mawedze antara tsonsandu ngati ko yatauri tswana ere shamari yako anta kuchikora antara tswana wati inonzi kudi ndipe anonzani munhu akaimba wacho atini so yoyo aiwa kana si Friday guys ndiye akaimba song iya. Just Google to baby to kuzimiri kuramba kubuda na try to Google to baby to kuzimiri kuramba kubuda nina tuoni to try to baby to kuzim danyora kuti to baby to kuzim tune tugaro tudikira karamba kubuda to baby oh yabuda Good guys. Rimaracha runs she. And they have a page. And do some of the I see. Why I can't run my job. So, want to know me, so I wonder of inonzi kudi kweveshe vadhafu yacho ikunze kabuda manje in day 1 month boys in Japan musava nyutira 4 weeks was working boys wakantamtana ngwa inonzi chi guys inonzi kudi aiwa iyo yacho yenikikiri yevadhafu inonzi kudi yemadhafu inonzi chi haipo pa YouTube
In a video. I don't know. Oh. Kwa imwe yacho inonzi chii? Imwe yacho ndete sinonzi kudii? Kwa hino wakadzi vadhafu kunhuwa. Isatoni. Yes, kuri kunze kabuda ish. They can let you do insurance online, which makes it quicker, easier, and way better priced. Vanogara mutoriro iyi guys. Iyi ndo ino mutoriro yatiri kuimbigwa nevafana ava guys. Asi zvisinei vafana vanoda kutijairira guys. Uyai vakadzi handei. Handei guys, dumbu. Ndakwataridza kuti tinogona kuchawo pakati nepakati. Pakati tosina kuibva handei dumbu. Handei. Handei guys. Let's show them kuti vanadafu we can do it. We can do. Dumbu handei. Handei. Zvedumbu zvazvo. Handei. Asi kuti togona kungoonda. Togona kungoonda chete. Hakuona togona kungoonda ndezvavo izvo. Vanotoriroi. Fano kuZimbabwe. Hakuna munhu anoimba zvinhu zvaka. Hakuna munhu anoimba chokwadi tongokwadza. Hapana kana chokwadi apa. Hapana wamboiwawo somwe. Mira nandzidza chakuridzira mangwana. Hapana kana chokwadi right handei kunyaya yedu. Naye zvako B, what kind of music is this? Violence yachai. Apa ndavaridza munosati vanotopiwa 40% pamari yangu. Kupiwa 40% yekuti zvinhu zvisina nebasa izvo zvakaimba ipapapa. Enda sana tozvimbira zvandatodza zvangu munhu zviri nani kana tonga anzani mwana waDhewa. Enda todza hangu iye zvitori nani. Zvakaoma. Hanzi ndo masongs ano. Enda tuma maviews ona ndatovaridza. Unoona zvati Jerome ndatovaridza pakapa. Ndakaita $100 palive inei. Vanotopiwa yawo 40 dombi. Ndavaridza ka. Kuti vatituke. Ndoidelete. Ndoidelete live. Havangapiwi mari yedu vachituka guys kana ndimiwo. Violence yakawanza kudai. Ndoidelete guys. Kudenha kauko. Delete right. Hande kunyaya yedu guys ngatingovarige vadlewa vafana vari kutambura. Hatingorige. Vafana vari kutambura. Vari kutambura vari kufana nhamo vafana paZimbabwe vakuimba zvevanhu vadhafu nevanhu vatete. Hande kunyaya yedu yanhasi. Tati kutaura nyaya yevakadzi right. And wanga uchitaura hande nenyaya. Wati nemaSasko. Muri kuda maSasko because kune vari kuunza something new to the ground. Ukapa example yesoka player kuti team inotenga new soccer player striker na chikude mwenyika because vanenge vachiona maskills aniti right imi muchibva kuZimbabwe chakunokwa kuna maskills vanenge mamboona bhora rinenge raona munhu noscouta munhu rotoona kuti mwana uyu ari kugona bhora vari irake rakadziswa nani yazoiti kunge saka nyaya yacho inenge apa yekuti vanenge vanzanzi vanenge vadzidzira kuatete vamwe vacho vanozongoitawo experiment zvezvekuti kuhigh school vanotangira kuhigh school vanoexperimenta kuboarding. I want to experiment as a day scholar, you know, they get to learn. Obviously, every nation has TV programs they watch. Kana zvinhu notsvaga over internet. But chokwadi chiripo ndechekuti keusika maSasko ambotambichika pasenge maZimbabwe. maZimbabwe anotamba chika. Okay. Papo muona chokwadi chacho kuti Zimbabweans are all hard workers. Whether it be kubasa kana bedroom. So I started Jerome, one of the things that's very critical that men want, whether you're Zimbabwean, Zimbabwean, cannot Nigerian, Ghanaian, well, let's just say my nations that are very hardworking and that invest in the art of being very strong in the bedroom or kushanda in the bedroom. They want a person that doesn't come anonza basa kumba. So I'm that person, I figure well dressed pants, I'm presentable, I keep myself together. Can I go bedroom? Yeah, wrestling. Apana zozo kunzanzi my points are in Dragonani.
ndo nyaya iripo. Saka iwo kada kushandisa mapoints ayo kuti aiwa inini I'm modest because problem yekuti pamwe tete wako havana kudzidza kuti kana wasvika bedroom yatime yekuti that's why they say you want a fake in the sheets. Ndo nyaya, that's the English way of saying it. So vanenge veda munhu anoita chikutiro mubedroom. Munhu anyanza kukikiridza kuti okay iweweka ndopedzerana. That's basically but panyaya yekupedzerana apa pane zviviri. Unopedzerana nemunhu anenge achinewa achida kupedzerana newe naye achigonawo kupa wrestling. Kana wrestling yacho asingagoni unopedzerana naye. Those are not also I don't want to say kuti chinhu chiri one sided. Vakadzi hamusimega munotadza. Issue inenge iripo ka. I think also panyaya yekuti maybe my foreign best players sometimes vane patience yekudzidzisa umwe munhu. Because in what I found is it's not only about the bedroom. Pane zvinhu zvekuti ini ndakaudzwa I think 2 or 3 days ago kuti mushona culture handite kana kuti culture yedu kuZimbabwe murume haatese hasi vemboti haateste chikafu manje ko zvino munochachura kai but munovhura muchinonga aiwa let me tell you something inini my brother is a qualified chef samuka akazondudza kuti nyaya iyo haiiteka inini kana chipika na brother vangu toda kutesta chikafu saka it's not saying Jerome and I are wrong kuti we are brought up as colors, we are tough people kana kuti hatiite situmakarati tinonetsa hausi kuti tinonetsa takakudzwawo environment yekuti we are easy going saka baba vangu namai vangu vanenge vasina restrictions ekunzi mwana wekuchi wemushora kana nzimbo yangu havabvumira kuti uchachire muboti kana kuti useve chikafu uteste uchi saka inini is difficult for me to understand because andakurira kudaro saka ndozvanotaura kuti papo tokose murumeka iyo hauudzwe I want to be truthful inini I think the mother of my kids all right for her she's Zulu but basically when we were together there were things I didn't know because we started dating young at about when we were both about 20 years old. Saka nini asina exposure yokenda pa internet unotsvaga zvinhu kuti okay mukadzi ndomuita sei. So inexperience comes with a lot of Zimbabwean men because of the fact kuti tinoudzwa nema uncles edu kuti iri bora iri ndichanga kutambidza kusvika pa level iyi handikutambidzire maskills. Saka you don't know my pressure points, you don't know kuti mukadzi nerves ake chaiye paanoshandira ndepapi. So unongodzidzwa kunzi no unopinda mukadzi. There's those things like okay generally our uncles teach us about missionary, we don't know about other styles. Hatiziva kuti kune Kama Sutra kune chichichi sando mabooks acho ayo bhuku karinoverenga kudzidzisa kuti how to experiment with your partner. Those are the wrestling zvezve. Saka it's to enhance your skills so that kana uyo semurume normally are supposed to be a midfielder handizika but uona ka wapa example yakanaka nditi mai vevana vako vakauya nemaskills manyuwani andika makazosiyana still anditi makasiyana kudaro maskills acho wakanga wamasvora kanga indepi handi wanga wamboda maskills manyuwani saka akazoendepi maskills maskills munhu akazonotsvagawo maskills isindaenda kutsvagawo maskills saka it's also at the end of the day sometimes you have to always continue to spice up things. You understand there's different aspects in marriage. It might not only just be about what's in the bedroom and what's going on in the bedroom. But there are different aspects that keep things going, that keep it flavorful. So I mean, flavor obviously you come together as adults and say, look, shut up. Hey, try my wrestling yes. My wrestling is but there's you just have to make sure you always so you're talking to your sisters now from Zima. What can you tell us as your sisters kuti makadzi improve pakati chinoita kuti varume venyu vasazokusiya vachida kumaSasko improve ihadzitokwe improve pakati nepakati otiudzawo andika then isitozudza kuti newe varume improve pakati. So the biggest thing is don't always assume because that's the problem. So varume futi isusu we assume because unenge uchida experience in bedroom but munhu wacho haana experience because tete vake vanga vasiri munhu experiment.
You understand? You come from a modest family. No. Unfortunately, not everyone watches blue movies on the internet. Saga, it's hard to go ahead and expect them to do what you saw on the internet. You know what I'm saying? Yoga samudza, and also be willing to open up with your partner. You need to do that, and I also want to make sure I supply everything you need. Can we sit down and watch this in the comfort of our bedroom? But I want to give you what you need, first of all. That's for the bedroom. Then, obviously, Jerome, the look. Don't be afraid to experiment. You never know what your partner really wants or what their limit is. If you don't try it, you'll never know. You need to surprise them. You understand? If you don't, you'll never know how far they are willing to go. And be willing to experiment. Be adventurous. Don't say you can't go hiking, the partner have, you can't go camping and do things that you need to do when you go camping. Okay. Yeah. Right now, I wanted to answer my questions. I think I don't bunzwa Hasku bunzwa ini. Why do women hate kudya what, but you want us to eat your polypop? Please answer. All right, so personal preferences differ. You understand? The thing is, they say obviously women have a taste of fish fetish. So men don't understand that. And you know what the funny thing is? Let me tell you, comparison. Just to put you guys on topic. Sean Bogambo on interview. I'm trying to offside. I still know I'm no. Jamaican man, look, it's natural, it's foreplay. At the end of the day, it's as I said, kukuzwa. Muneza kare wa different. Saka seguru wako kana uti vesaka seguru vanokudza kuti izvozvo hazviitike mushona couch. Hazviitike kune mudeveri. Saka iwo kana uoneke nzonzi wakudiscussa nyaya iyoka unotovharwa panze. Seunge murume unoziva kuti no guys, inoda kubatsira sevamwe varume. This thing helps. When you get the opportunity, there's videos on YouTube that even tell you. There's a guy called Master Chia. He's from Thailand. And I'm on this YouTube channel called London Real. So those are things that you need to go ahead and look at. There's a YouTube channel called London Real. I'll ask SIS MELLY to share one of the links, and then you guys can actually do the investigation. It's not a bad thing. Problem is because but it's something that helps us set up a woman ready for the pleasure that she needs to get ahead. So as I said, as a personal preference, I don't have a problem with it because I know it enhances. Because women have 3 gates. Unfortunately, men don't know that. So if you don't attack the first gate, that's why you find out that women, Zimbabwean women, don't get the pleasure they are supposed to be getting because our men don't know there is all these gates that they need to open. The 3 gates are very, very important. Once you've passed through the right gates, the first one is making sure you eat the right place. Those are not inini when I was young, because there's a difference of eating the right meal. If you don't eat the meal right, rather okay, so if you don't tell us that you need to hit the nervous system, because by the beans, if your tongue and the beans don't get involved, trust me, you're not doing anything to the partner. She will not feel anything. She won't even tell you. Once you get there, you know that you are at the right gate. Miromo yavano inoda zvinhu zvakakomba asikana. Muri kuona zvinotaurwa panapa. Miromo yavo vane kuda zvinhu zvakakomba izvi. Amen. Bvunzai mibvunzo. Isu toda kuzotaura woneso kuti isu tinoonawo varume vekuZimbabwe vazhinji vachona
senge vanoita zvebasa reconstruction iri kana vabva kunovaka vachipinda mukombi masivhudzi akazara muhakwamu apa vanofanira kusumudza ruoko sei vachipinda mutaxi vachinwa nyaya dzemaroloni how far nyaya dzemaroloni very very important nyaya dzeorder very very important pane varume because it turns a woman off when you're in the bedroom first of all iwe ukasvika kumba udongorara nemunhu wakobva ubasa zvinoshanda here that's it. Imagine if you as women, you expect a man to go down on you about no guess. Do you think the man is going to go ahead and feel the same? So as a man, you need to go ahead and also respect routine. You have to make sure you're ready for the work. And don't go pinda shower 2 minutes. This one minutes. So we know cold shower. Cold shower no even worse. Hot shower guys, relax. But cold shower came on right. Upon not go to Shamisika because I know about to join Mushaw, Matopina came on. And one thing I'm gonna give Varume Zimbabwe a tip. If she joins you in the shower, that's the key point. Do but only my maximum points. Trust me, your brownie points will go up. Do but I told that Basairo running with ones go down on me. Do but no shandira. Quite as a woman's hands, Pambed and do but no shandira. Aye. Mushawa nobody game plan race. Nobody pays a sports. By the time you get to wherever you're going to go ahead and finish the process of having your freak in the sheets. But you munopeta mchiudzifanga kudza nati mugeze mabhora sasuku kana katanga kunhuwa not even just kugeza kunge amene chinjinonzi hero move achichi wakadzi chete tekudzanai because we might just say kuti mukadzi toenda toti hamusasko akadzidza chichichi. The unfortunate thing is we are in a country where the society is open. That's why you see there's lesbians, there's gays, there's all this. There's an acceptance of certain things. Education is very, very important. It's the same Zimbabwe educate. So no problem education. But instead of let's educate each other. We are scared because what happens? Nobody foreign based. So as women, be open-minded and don't assume. Those are not don't assume. Power room, guys, it's very important. Under the balls, wash, guys, hygiene. The top 5 hygiene things that you need to do, even when you're spraying cologne. Cologne, I go spray once more. Mwana chiso mukati memavhudzi momwe vanhu vevarume mukati mavhudzi vaita white you vaita neyellow zvinhu zvasangana zvaita kwekala isingahwisiki zvinhu zvatanga kunyatsonhuwa uyatosvika tinhari kuenda kupi yakadaro kutedza kushevha bvudzi remuhapwa chifunga kuti down there kune kwakamira sei down there maybe you have an experimental partner muchikadzi iye anozoita sei kana aenda down there kana aenda further iwe haushevhe. How do you expect her to be experimental? How do you expect her to be adventurous? Okay, hold on. There's a very crucial comment for that. Hands and more blessing. Each one, teach one. We need to be fair and not pretentious. Our parents, our partners like to ask where you acquired that skill from, and it ends up being a crime. Like now we are talking and you are talking, we are telling Wakazuti, toda kudai to Varunati, Mukazina Solo Stakumba, yet I don't remember black eye, I do row Kunzi Wakashwani. Talk to your young brothers. Hey, my brothers, guys, it's not fair because let me just give an example. Wapwa Basa, it's a truck driver, and as a truck driver, you're going to travel to different countries. You're going to start in South Africa, DRC, no end result here. On that trip, you're obviously going to get edges. But they will teach you certain things. You obviously realize even though but the style I don't go last time. Instead of you who accept kuti mukadzi pakapinda mumarriage kana kuti pamakatanga kugara mese akane maskills akadzidza, it's experience. Zvafana paunoenda kuinterview basa, it's a job
job experience experience yake baba sakamela say. So how do you expect your woman not to have experience because you married someone that is not a virgin first of all? Yes, you wanted a virgin, but you settled. So the advantage you have to settle my advanced skills to take care of you. Instead of you investing per pleasure, because of the fact you are not happy. You don't know what next door. Guys, it's not acceptable, first of all. It's not. Accept what you've gone ahead and bid it for. No shower poor. And if you didn't want experience, rather leave that person. Tell them, look, let's go our separate ways. And don't be double standard. Because we are double standard. I'm going to bully you because my skills are. So how do you expect that person to go ahead and feel? That relationship. She wants to pleasure you. She wants to teach you, okay, she seeks acceptance. Because I like that second team would not get a Japan, that door stereki, team would not door stereki, and now our agility mirror. Rene which have a Java and one, not to hold her, no question as no guy, remove, not a better way to get trash, no question why, because we never got Java, or bus, how not kind of guess, or she could have bow, or bow, no such bombing given a Maculina. Many give you no asi, young give you no achi, until no one forge gachi, one or two shokumba, and boys so. I shall come up a living. I shall gaze. And take a dapper. I don't go from machines, crew up with a machine white and water. So, varume it's a 10 off to this also. It's a 10 off. Please. It's a serious 10 off. And also, guys, varume, what I want to tell you is that these things as yeast infections, my infections, cards, they are real and they're not caused by themselves. I'm going to garaba chamber. I'm going to say, ayo, you go here to what about heavens okay. Why is it? Let's say you go down there, you've come from this situation. I will not geza anything. You just go down on your woman. Then you find out 1 week later, why can't she sleep with you? Why can't you have sex? It's because you didn't take care of your side of the bargain. Be able to take care of your side of the bargain. Trust me, she will not be turned off when you are ready to go. So as I said, we'll share a link as well when it comes to grooming. There's a guy that I also follow that goes and helps with grooming. So I find shave guys. Who shave is good down there, you mustn't clean the jungle. The jungle should be open and ready. Round down, don't want to make a wonder through. You can put Lantimo. You are going to make a blood boy. But you don't know one of my food nation, never to speak with it. But if it's a moon, Asangani, Quariash, never since doing it. Make the landing pad clear for them, for the airplane. Can I allow you and go on why was dig but clear landing pad. So that it makes it easier for you guys tomorrow. If you expect her to shave, why can't you go ahead and do the same? So that it's a healthy perspective for everyone. Can I nemaSasko zvivindi guys? Nyaya yekuti kwachidavo mani nekudavo savhani hanimona saka vazozviteereri izvo kuti vanenge vadhakwawo hanimona otherwise kune munhu anenge ari soba chekucheuka unotohwa kutoti pane something chinenge chiri wrong. And as SIS MELLY said at the beginning, and Zimbabwean they are hardworking even in the bedroom. But problem is that murume anongosvika ane perception yake kuti nemaSasko uya. Iwo kati nemaSasko yoyo ko manje team rako renge chikuona kuti nemaSasko yoyo ko kati kadzira kuti mukadzi wangu yoyo. Guys, obvious there's one thing that's a negative when it comes to your friends. If you overexpose your women's abilities in the bed, it will go ahead and set her as a target. So afane varume vakadzi mukada kutaura nyaya yevarume venyu pane shamwari dzenyu zvinokoza animosity. Vamwe vanonga vangada vanenge vane last yevarume venyu, and that's the truth. I always tell them because you know what to share to your friends. Munhu akaudzwa kunzi hai nini anopedzera, he goes down and anopedza basa
anozwa magedhe ese 3 anotoda kumwawanzwa magedhe masairoro wozonza anozwa kucheka nzara. And when his fingers go there, guys, I want to tell you, the moment you share that glory days of your partner, trust me, munhu yachawana weye kuti anongoya kumba kwako achingovhizita ozotanga kubikira murume wako kana kuti anotanga ngosevha zvinhu zvisina nebasa rese kana kuti when she meets him somewhere out there, you don't know what they are talking about. Iye achatoita make sure anowana namba yemurume wako. That's when you get those scenarios where best friends are sleeping with each other's men. And unfortunately, it's not a good thing, guys. Let's try and limit that. But I know sometimes you get excited, you want to also experience. Especially when I share my women's conference. No good auto my experience. You understand? And truth be told, there's some women that have never had the pleasure of knowing what climaxing is. And what orgasm, what. Yes, sometimes you have to pull them on the corner more than this. Or you have to be, yes, it's an open forum. Just because I don't Zimbabwe have a tweet to say more man. Chobani. I set up. Savano goes easy, and this is what you end up Nigeria. And it was actually a problem here, unfortunately, because Zimbabwe, yes, when our president gave us education, that was the one point of education he should have gave men. I found out Varunga, trust me, Varunga all the way. Why does it's possible? Because they know what pleasure is. Why not maximize it? And guys, truth be told, as gentlemen, let's be gentlemen. Be there for our partners. It's not but Sarumega, guys, let's invest in learning what foreplay is. My 3 gays and trust me, game relationship in 1 match and league winner and you'll be at the top of the league. Kumba can have girlfriend there, trust me, that league. And the thing is, you don't actually understand. Some Zimbabwean women, they hold back because when I was talking about yakazoti nindo kwanza kuenda kulevel ile ndopina ma1 because anenge kurowa ne 1 2 anenge uyakazoti ndine experience yakadai so ndipa ma1 then ndakuparangishwa every 5 times a day manenge akusiya kubasa kuti ayazorova zvinhu hai guys problem adi kuzwa chokwadi vanobva vadi vavakova rume kuzibaba vanobva vataka kupopota nyaya kungoti pamusoro pemunhu kungoti pamusoro pechifuwa chemunhu guys vanhu vanovhunduka mukadzi anovhunduka anotsimbirigwa kafa guys musangowira ngoti kunge zidamba rikuwira pamusoro pemunhu handisika kana chizoti uri monyaenda kumhisa maiona nyaya yemwana yaposta pakuseni yemunhu yemurume wake mhisa yekujimu guys be gentle mukadzi wako aende kujimu ndiwe une mhasuro ndiwe monya for hire please tsvagai zvinhu zvokuita kuna ngoti mwana wevanhu kwai handichagoni kufema nemwana wevanhu nenyaya kungotsikirirwa kuya everyday nezimurume roenda kujimu. Guys, as you hear my co-host say, the reason why you have muscles is to pick up the woman. And do nyepera mukadzi anofarira kusumudza. Izvozvo zvinotomupa extra. Tisumudzeyo. Anosimudza simbi kubasa. Ndozo anenge akatomira kuti kujima simbi dzekubasa kuti uyozoshanda munhu wako. Don't lie to each other that kushanda munhu missionary, guys. That's one of the worst sex styles. Inini handomboifarira zvekudaro. There's women that can only go ahead and climax with that sex style. So it's also about having the conversation before you even have the sex or the foreplay part. If it works, then you've got an advantage. But in let it be the last. But let it be the last routine. Trust me. Munhu anoda control kuti. Munhu echikadzi. Anenge atoziva kuti ukienda pedzi rona date foreplay 8 amira nchivarakidza kuti nini chi. Ndipapa basa ndiripo. I'm ready. Because remember, at the end of the day, we both have hormones. Her hormones will be at the highest because you finished the 3 gays. Iyo chibva musiyambo woita zvaanoita pamusoro. Paanopedza anoda kuziva ndanoita chiyo emite take over.
ndopaanenge akubvunza nditenderedzei ndisumudzei tesei. Trust me, she'll be willing to do all those things. Kwete ngotanga nemissionary wakadzidzwa kunzi that's why they call it missionary. Ndezvemissionary school, unfortunately. Ndo high school yatakaende kunzi aiwa teshinamata tese. But it's not for the bedroom kunzi. Ndoba inopera kana ndoba inotangira. Trust me, that's when you guys will hate each other. Ndoba unoona mukadzi anenge okay, boy. Ende chimwe chinhu zvakadai varume kana muchibata-bata vakazita foplay vakadzi venyu muchitamba nezvibhinzi hachikwizwi kunge uri kukwiza paredzo ruri dovi riri kukuyiwa pauyu vine mune munhu anofuma akatsvuka nekukwizwa chinhu chechikugwadza kuti dzakufamba kukwiza Guys, as my co-host says, sine udaro guys. No, udaro guys. Chocolate chacho guys. Lingerera SIS MELLY chabatsira vanhu vakawanda. And it will show you examples of what to do in and outside of the women's private part. Pane chinhu chinonzi root, okay, the easiest is pancake. Hapana munhu asingazema pancake and guys, that is a practice run. Pancake rikangotsemuka wozwa kuti hapana basa rakuita. Kutotamba game risingatambike. Rafa idiwe papo. Pane rafa inozodiwa pa level yekuti wasvika ku 5th gate. Ukatangira pa number 1, gear number 1, angahanzi naJeromo vakadzi vafamba nemadiesel engine. Saka azviita zvibude guys. Rafa yekubasa haifana nerafa yepadheni. Kuchuna gearbox kumba gearbox pamunhu kutosvibira guys. Hygiene yatikutaura cut your nails guys. First of all, check out these your fingernails, very very important. Kuna vakadzi vanotoda zvezvo kunonzi hanzi ndorumwa zviguno zvekuzasi uko. Saka iwo kana mukadzi wakuziva kuti anogona kugeza, game is on. Apa achicheka nzara, game is on. But don't ever come home woda kumita harafu yekubasa. Even pane vanhu vanonzi hanzi vanoita inonzi angry sex. Whether it's angry or not, let it not fall from angry to rough. Because more mapizza raku ER. Nobody showing yaimborekedzwa kuti TV hanzi sex took me to ER. Ndopanopinda madangers acho. Even kana guys maona it's too hot munhu auya kana kubasa. Anditi akavharira muoffice kana kuti mapindira kana mota. It doesn't mean that is a license to go ahead and be too rough to each other. Because mangwana akafunga but tell me about this one. Tell me about this one. Tine mwenye yakambouya ndika imwe mwana akaisa nyaya yake sahaidi. And achiti each and every time kumba kwake for the husband kuti ati I am now satisfied in sex. Mwana uyu foreplay anoziva kumba kwake. Murume wake kuti ati I am now okay. Anofanwa kutanga adya murume wake pakati pemagaro. Those are not varungu are adventurous. Problem. But we are munhu. Ayo, mira. Kudyisa munhu ndodika. Mira. Pane nyaya yakabuda kuDubai. Dubai, unfortunately, was because the secretion was actually coming out completely. But one thing I want to let you guys know, this is also another thing that probably men don't know, and women, especially when we kumba, the anus and the G-spot extends to that section of it. So I know some reason you go to murume angada ujgiwa magara, but problem yake ndeyekuti iye ane fetish iyoyo yekuti haifana kuita sei, haifana kusvika to that level. Anofana unosika hewo kuti audzwe kunzi no. Apa extreme. Kana kuti they need to go to a sex expert. Wodzisana kuti ma hygiene levels acho kuti zvakamira so because musikana now is traumatized. Instead of enjoying that process. Because ndo vanopinda process yekuti mukona vakadzi vaya vanokudza kuti I like anal sex. Ndo painopinda yakafana nepapo. Because ndo zvanokuta kuti kune vamwe varungu or people that have slept with white people. Vanotoona acceptable because vakadzi vaya varungu vanoita se vanodya pakati pemagara. But it's not a norm. Ndo sanokuti assumptions are different. Mukunzwisisa. Izvozvo that is normal to a different race. But it's not normal. But murume exposure to that normality. Yekuti nini ndikuda kuti paso.
But if you don't seek the right advice, kuti mubatsirane ka, she will be in that issue and she No, will hate it. she was tired. Yeah. Because every time I'm about to it's literally kuti somebody to go. Yeah. Every time when Because those are problem. man. Those are a problem. If that is your pleasure level, what's always animal levels actually. You also I'm just giving an example. That is your pleasure level. Go ahead and make sure the partner you've done your bit as a man. Because here what's gonna happen? She completely hates that part. You know, clean yourselves. Under the ball sack as well.